Россия Федерацияның президентін адылжыры эльджи Игорь Комаров шамырктада профессиялы арт-стрит университетіне қабыландарма бұжарны конкурса кыжал Пуре Вундвада региондан шырытла заявка дыратны. Финала Вундватын духны. Вазенжен бірі Шубашкар гачи Алексей Чернов. Вол президент бульваринде урначны Чуваш патшалық педагогика университетен, универфакультетен бір стеніне сырлаза елемлетіне, чынжын арт-объект узағыны. Сыры ұстын әжібе перин корреспондент Елизавета Цветкова балашыры. Сирбетсе югермели сыры баллоне бешлеме шавди решимылбек туйнать. Сирбетте епери. Анжақ тагунда пызык ысталық тада чыдымлық кирлі. Шак күлебен күшқар жынешеш үнерджі твады құтчен югерне. Падемшле вара стенана елемлетме аллы баллон тада иги витре сыры гайна. Халі чикот кызышсен бішленненде. Чиевырри худ шинжи югерджіге стенажіне кужарасы булна. Алексей Чернов Чуваш патшалық педагогика университетінжен варензе духна. Шавынба тыван аслы шкулын сынзыбатне шынетме шутутны онзыртран мар. Аслы іштежізем унын пулдарулықне пызы хакпаны уйрымақ пілдерішлі шамрық үнержіжін. Конкурс стрит-арт фестивалін теме выход видер. Халыхын культуры нигесне ктардаган тема булмалла. Перен университетын кемеш вреню корпусе, кунда музыкантсымбе үнержізем вренеше. Шавынбада шак корпус фасаде жинже, шагымбе күнер булны пирынжын педех пахал ябала. Мержин дезестин кунда гипсовый пуш, кунда гитараба выляган хираджа, кунда үгереген аржин, вот тессем кунда. Вот шавенчен теме пиде чынақта шак фасад вали пиде дадалайық. Но ку эш чынақта пиде было. Шүлде шайрадыраган стрит-арт граффити. Урамра югерегензен искусве шулранжул ваилзе бұрад. Тақшан шағы ашқыну батанлашны болзан, халі граффити турдымне ядарлаза адаландарашы. Хула урамызен сынзыбатне илем кеме озы күрашы. Фармарт фестивале худшынны ішсіне аван ойхинже пағалыш. Шындер үжізіне чугу ойхинже числама палыртна. Халық сазылавебе келі жүлін, вижі сыры ұстын ішне палырдеш. Візем шыр бінден керен пышлаза, ик шыр бінденге таран тивежеш. Республика Гларым Вали Елизавета Цветкова, Павел Ритков.